dateng aduh madu magri du meloro reng gila re. Mare rek. Tak manglo coba cet reng gila tayo. Du magri du melolo. Mon gila kake mandak lah mbok. Baca paksa biren tuan kakek. Maklum. Ya cek tanan leben. Kikirin malolo. Saya kembalakan kakek. Gila re cak. Mare sesek lambin aja. Aduh cak ngetang laki kena si ganteng re. Cak ngepenter kena. Ya kebeli ya kebeli apa? Kebeli permen bi tahu kocak dia. Ya lah jalan boleh tahu kocak lah. Dia. Kakan kaki dia takok kakek penyaman bi engko. Esronya saro. Tang bini kan titi penyakit. Jangan ngaki cacan kakan kakek si gila ya. Kakan kakek. Ari saya serosa sakit kakek. Masalah, ya jong. Buang Gila. Nih saran kakek dari saya pecet gilongkur ya kak. Kebaik geset. Lah caro pedang bas. Mari lah. Carok-carokan. Arya bingko mare meliaki multo dua. Cakang ngatang laki kena. Bagi jadi ya. Kakek tak tahu cak. Engkau mensasi sabi tang bini. Mas Ebri bes. Tin le bagi tay beri besele. Tin bagi tay beri besele. Tak bisa melepen tolong kau. Saya kemaan lakin kakek dek. Aji si gila si koplo merah. Kakek lakin Ria. Iya mas. Aduh. Bikin kakek ki bempok guru. Kau bilang mas. Lagi buku hotel. Dek, apa yang bikin kakek dek? Iya. Jangan mak tahu kakek ngele. Kakek biko ebrin pas sebinin kakek ki boleh biko ya. Ongguan. Arya. Engkau beri bese. Engkau. Binin kakek ki boleh biko ya. Anyar le. Biru. Mata omes kok. Bebali. Lah. Sebinin kakek. Binin kakek biko teh mabda remah. Kau boleh ya mas. Songkun kakek laku ngibak boleh. Ngibak boleh kok. Mungkin 100 ke orang mas tambahin lah. Iya. Salang taber. Anyar le. Nyerah. Kakek tahu kakek beri besele jadi remah. Boh, ini petang bini. Bayi sebinin kakek tahu jadi pada remah. Gonjeng. Bani gonjeng le. Pada remah aja. Jadi kakek tak tahu kau zaman seria. Boh. Atatinya. Daya le. Daya. Lah. Pargoy. Bebali besele. Bermah. Bebali besele. Engkau tak minta. Engkau beri. Binin kakek biko ekipa ke kreseker biko kelep celep. Sebeda asin naruh. Sebeda asin nah. Nyaman tang ini. Kakek mak benternya ya. Nyari sesokian boleh lah. Kakek tuh sarok noro. Kakek setuju lah. Apa aja? Engkau syarat-syarat ya gerungan para pegeh. Dek, lakin kakek maki kanak dek. Iya ki kanak. Ki ngode kok mak. Iya ki ngode makan tak tumbuh. Ini tak tumbuh dia mas. Apa? Tak keluar. Marokon. Anyar le. Engkau beri bese. Bebali besele le. Bermah. Bebali yo. Ku jangan ku besele le. Jagalah. Tak. Bagi. Kakek mau setuju kakek tambah na boleh biko. Dia. Kakek melarap. Mentang bini. Soki. Oh iya teh bang Diki jual ke Shopee kakek jual dina lah. Cerdak temor. Segami bulan seroka lah telo kali nang ngateng pure. Coba nih rokok. Balik saja. Abang kau beri cak. Sebinin kaki bani ke bebelol le. Kaji aja le kebala. Balik. Allah. Kakek beda iya deh. Beda iya deh. Iya tang di kan pandai. Iya menandin riet makan tak rapeng kok norak ria ya. Mun Kakek oleh pesepole. Kebeli apa
kok mun kakek pasti aja boleh pangkol Ah. di kese boleh Ah. minta sebanyak ande bikok yang kebeli polong-polan dek melagi na truk kakek. Bi tanya beli di nak beri bi. Mau nyambeli lagi keke lebih. kekelap aja Keke siapa? Kakek nang jadu magridu cek tang late gelem. Kakek do magridu kak. Iyalah. Mikir pucau. Nyepang lagi sa. sudah mulai Pajan kaki lah, celor make. oh tak ratu Mele tahu kocek lah mas sebenarnya ya mas. Dadah kak Nuraria ya dadah. Enggak ke. Bo. Pola terus betul, kelengan je bola. kaki dah mak agak kita Maka kemongkoro ternyata tuh saya ikut campur deh coy. Kau jangan ring Madura. Dharma Tebang poteh mata ngopote tolang. terus Montang tretan macam tako. Salah tako gendeng, salah gendeng goblok. siapa goblok Oke. ma gendeng sang kole pese kaki tak le pese Jadi udah remah. Acara kong. Ternyata kita kok. Engkau sebengal. Oh, kakek sebengal. Keng mon kaki ki kepikiran kering benggona. Mulai kalau kaki. Tanya ki apa amin pegina. Bini nih giba bi kau ya. kebel mas Mai beki bi kaki le. mare oleh pese boleh Model anyar le. iya Acarok. Juk. Acarok bibi. Oko menetanggung ya. Aduh, nggak mati. Carok, Cong. Lah, jatuh kok mati kaki jah. Bisa, cebur boleh. Lah. Kau sarok norok kayak maksudnya. kaki jah. Mata aku ah. Oh. Apa guna namun kita aku tuh direng lagi. Iya, Cak, iya, Cak. Carok cong. Carok cong. Oke. Hop. Kiran kaki acarok bengalongku. Ada orang pondok ulu tako. Siap ongku. Siapa ongku? Iya tak manglo. Mas, Hah? Mas, pemenang ya, Mas. Mon menang. Mun menang kakek kan bisa ngibetang bini melolo mun kakek odi. Oke. Engkau wasale pese. Bini mau gutang cacak lah. Dia remanjan kaki. Pemenang. Engkau dah carok kebela kaki tol. Oh, iya. Sekotol patere. Iya, Cak, kalau pahin Cak kakek pekanan Cak. Dia remana. Bah, maksudnya apa kakek pemenang, Cak? Bapak kena colok yang kaki. Iya, Cak. Harap pemak letakkan ke kan bulan kering. Marah apa Cak odi? Udah kiki ke mana bu? Ira aja mangkok ke bala kembu kakek. Bu siapa? Bu sinap. Dia orang kaki datang dimbu. Carok cong. Dasar. Apa? Alah, mon karo kakek ngal bengal marda tak usah. Ikhlas aki. Ikhlas aki. Marah. Sakit. Hei. Mangko saya tokol Cak. Saya kok boleh siapa le? Maka kisah nangis. Jangan emak Cak. Orang ngatretan dia kapan cacan sake, alen kudu sake. Kapan cacan seneng, alen kudu seneng. Kenapa? Kapan jajan senep? Iya kan guru kaki sake, kok nangis Cak. Ini kau satang. Ya dena dek. Udah remah Cak. Alah lah dek, tetap kakek tetap norok engko. Harapa? Marah. Aduh, sakit. Mati ke kakinya.
dan emak sero nangis mun kaki sakit ya. Kumah, Ya. mun tak tahu. Awas ra gilap amu sora kodol. Mas, kok tak carok kok minta bisa boleh. Mun arek kok takok Mas, mun bisa kok ndak Mas. Arah pele, di mana? Tuh alhamdulillah. Di mana? Alhamdulillah. Di mana? Marah. Jarang taruh ka tepancon borot dire. Ya dena, Heri. Songgun nek kake salah paham ber. Ada apa? Songgun kake salah paham. Masalah paham. Engkau bedare ketemon dina. Bayi sering hari sebini nang tretan. Kaki mawon serobon. Kake karena sung salah sangka. Engkau bi embare sero nyanyi dina. Apa mata salah sangka mun sebini noreng di kaki bedaya. Nu mano nu coroan ku apa? Mak kena. Tanya aki mentapar saja. Tanya kira, petau kebeneran aja. Apa lagi lah? Gila, Pada baca si tretan pada gila. gila kakek. Siapa gila? Kakek. Cek orang nyanyi tamburuin. Kakek lambak terus kengkok keng tak milo. Gila. Gila. Lebur, merengis. Mak bedoreng ke ngaji tak lebur. Makila papan Robi sering keng beni bae eber makita ada narok. Keng tako. Keng tak kok kesebinin. Cek sak kasak. Ben. Apa? Mayu engkau bi kake lako sejeng lanjang dia. Bayu. Oh lana permata ki binyak permainan. Punya Rio kita main. tak main. Ki bede barongsai. Punya. Ki bede can macanan. Bodoh kata mikol bereng. Hah? Kata mikol bereng. Edim aja. Apaan ber? Kata mikol bereng. Apaan kata mikol bereng? Permainan. Layu. Bisa. Larayu. Coria. Man Robi. Alhamdulillah. Aku kok di jauh bebek romangi bebesese ketan kan kok. Mangkana. Saya ketang ya deh. Menjual 7 jutaan ya Lut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo Iya. poci fer sedena poci fer. Iya malar manter lekas baju laki boleh. Oh, atau Baju par. laki. Beni janda. Benih. Di laki. Bawa Ibu Robi sudah ada. Guru ah. Iya. Mata apa ada? Ereken olen urun. Ereken olen urun. Mata apa ada? Apa ada saya Robi laki. Iya, karo Robi ring ala kesapan nak. Ada apa? Mate kita nang aliran tuh. Papan tak tahu ke papan Robi ke. Ya. Oh, terus tahu ke papan Robi ke. Bajen bede putun na disa. Bah, putun na kita mari sodrek ng cahaya baru. Sini maju sedia deh ya. Dari mana ber? Anak kore cobi kapiaki. Iya polan ki dari yok pemainnya ya. Permainan wa. Hari ini papan Robi. Oh, Masya Allah. Mairet kon Masya Allah, Arya. Abah sapre nyaman Lut. Ah, Siapa? Rohim. Dul Halim. Oh, Abah Dul Halim. Mitro. Arya tambah na Robi. Mbak Robi. Pak genteng kaki kibah. Oh, ganteng mo ni Bri Bese. Oh, nyanyi selok soca merah. Kayak gente. Ba, I. ba, tak joget na ba? Seli secimiri. Kanta ba? Mau kata ih, bocah gila kaki jauh. Selok soca merah. Enten kaki guru seruan apa? OBI. Seli. Marah sering kaki bocah sedero. Pak, dena maju joget ben Pak. Joget bi moteng Fortuner Pak. Bo marah, marah. Dona kaki mau laku tak kira 2,50 ya. Mau setia berapa? Muda. Berapa? Sebala. Oh, maireken pas Kengai Dua le, ngai. kengai yang jeragen lo. Apa? Serobo i. Seli cicimiri. Iya. Nyong oleh. Tak nora ring gila. Roh, Siapa gila? Kakek.
Ibur ngipi kaki. Mun tadi orang gila, kaki gila tak kira debat. Berarti saya nikur ya gila ya. Jaren teku orang gila teku. Ora. Kake mon mau na diri kok marin siap pagi kaki bipapan. Bipapan ano? Papan Robi. Papan Robi. Kuro. Lagi itu kakek ebrin tugan. Tugon nyiur. Iya, kakek kornai tibi. Dima. Ari ya tak akan nyur. Dinner sama kita beduk tugon. Ada apa? Beli ya, bentaran makilagan seket meni ya setong. Ada Pala apa? tero. Kita ada pakai koncon bungkar. Mentak kiamat, ayo Jo. Super khusus permintaan dari kakeknya Jong Robi dan Nabi ya joget ke Kibi. Membeni setia le are takir no Robi. Anyar le dan ale. Tetap bersama CBR Production. Aska Audio. Ada CBR Production. Anjar Permata. by DJ Lex. joget pak dena jadi ngebu ibarengi Robi bisa joget lah kain bi ya udah nami ya bi bang bedusa anyar bi
Mayu wak reng ki rekaren permainan ki bunyak Ki taya. bunyak. Gula gun maren sabe ke permainan boleh taya. Iya. Iya. Tidak ada maber. Pola ka ke kore ala ko kurang sopan. Bede salah lopot ke masyarakat nung bukel maju minta sepora. Nyaon sepora. Ya reng ki menyapok rekaren telasan taya makin Dari lebih maber. mudi. Bede semboyan bermata gembong. Tidak ada semboyan. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo kepada rekan-rekan Permata diharap kembali ke bawah terop semua ya. Soalnya reok bakalan dimainkan. Ayo monggo Mas Manan. Yuk Mas Toli ya. Yuk semuanya. Panggilan Kacong Robi. Ayo panggilan kepada Aba Manan Obama. Dibintangi langsung oleh salah satu big boss kami, Mas Muluk Romli beserta Cak Feriz Jazz dan sang bintang tamu ada Mbak Putri dan tak ketinggalan Cak Muari untuk Anda. Di kesempatan malam ini tentu saudara di kawasan Numbekel tempatnya ada satu perform yang baik tentunya di Permata Gembong, yaitu persembahan kami yaitu sebagai salam perjumpaan kita atau sebuah persembahan yaitu acara pamungkas untuk Anda. Yo konco tinggi si gembira alera plera banyune segoro angliak numpak prau layar ing dina minggu pariwisata alon praune wis nengah piak yu piak banyu pinela ora jemu-jemu karo misem guyu ilangake rasa luka nesu adik cawil dik jebol wis sore weteng kelopo katun awi-awi prayukane beji baliwai dinding sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Alon-alon yo ger, sing penting kelakon ger. Rumet-rumet sing penting selamat ger. Awas. Bocah-bocah cilik padha minggir ger. Mata ger. Iya. Awas. Iya. Alon-alon diseir. Iya. Iya. Matanya bro, awas biar. Abi. Nggak lagi cadangan ger, potong ger. Awas ger. Permata Gembong.
Naon Ger? Tetap bersama cahaya baru dan juga Aska. Ho ho. Hey hey. Ho ho. Hey hey. Oh. Awas. Awas Ger. Hey, 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 ya, aduh, hey, aduh, yus, oh, alon-alon Ger, ya. Alon-alon Ger, rempak nori oke le, saiki rusak kesok gawe maneh Ger. Oh, pedhot. Patemanen le, pedhot Ger. Hei, keke pedhot Ger. Keke pedhot, pedhot le, pedhot. Hei, pohon diubai. Ya tuto. Hey. Ya. Hey. Oh, anyar le. Anyar le. Ngambuluk tadi lah. Ya. Ya. Wes. Aku lu Ger. Ya. Lo. Hey. Aduh. Aduh. Iya. Mau nengkok enjek tak aku lur nang paras. Positif lo kakapi. Mon kaki papi aki Ger. Tak pojuk. Tetap di jalur pergolotan. Permulotan yang begina. Aingger. Hey! Cia! Oh. Iya. Jaranan Ger. Cia. La. Hey.
lo ho ho ye lu ya ye iya lo ho Sia. Pengen kero kediwin. Aduh. Anyar deh. Ini. Awas. Bocah-bocah cilik padha minggir yo oh. Hey. Oh, no. Os. You. Oh. Dia. Oh. Ajis, aduh, babi, aduh, arah, kata buyen pececong, aduh. Dia tetap berada di era pasukan kaki perkolonan. Awas. Deki langsung jongo sokobi tanang jauh. Tako ese paras. Peter Robi deh. Iya. Londe sekonol nih. Iya, anyar le. Aduh. Lober lah ger. Lober. Apa? Arwah. Minta stop brut. Joget. Nyium mah. Mangala olat pateri kena. Mona nungko besi ngamu kela pada nyium kia. Iya. Zerma. Nah.
Gina. Oh. Kapi. Ayo. Ayo, jaga. Bung kakander. Harah kakan macan, harah embur teko mremik. Harah. Hah? Kecake make setan, tremeke ngengko deh yo. Pinter setan ger. Ayo. Oh, minta gentong jan. Gentong atane reng nang togel mate. Bersama Permata Gembong. Ya. Tuan rumah esok anak keluar, tuan rumah sedaya keluarga besar ya Tore, terutama Kajong Robi. Ayo Jong. Ayo esok naik ke atas pentas tuan rumah. Kembali bersama Aska Audio. Yo. Jangan tiru adegan ini Bu ya, anak kecil jangan tiru adegan ini. Mbak, tak kelar Mas. buat anak kecil jangan tiru adegan ini, sangat berbahaya ya. Tresna
minta satu tembang lagi. Ya monggo. Untuk Mas Heri minta satu tembang lagi gitu ya. Permintaan sebagian kamu bebe. Tembang apa? Yuk. Ayo. Simak lemak roh. Gelang alip mungkin. Ya, gelang alip itu sini. Wis kelakon semene lawase ison yori kedyani semono solimbyani kula riko kudyangane ati sekaraya ana pesisire son welasnono atase wit yang kopi pialongko raino bengi yo mung katon riko Sawer, sawer, sawer. Sawer. Tusuk jarum ya. Tidak boleh ditiru untuk siapapun. Cece. As. yo wis kendi saiki sewangan Tahu saburu ternyata. Tahu saburu. Punten tak napa ya tore. Dan sedaya keluarga besar terutama tuan rumah. Ya tore. Terutama tuan rumah ya tore sona keluar. Alek Robi. Ayo Alek Robi oke Alek. Punten tak napa ya tore. Tahu saburu, punten tak napa. Tahu saburu, tahu satako. Coba sekedar permainan teretan. Nak kena gini berada di pengawasan orang tuanya masing-masing.
takok sepek niroh tong kacong cek niroh bahaya keker jong pesen jong keker kepi jong pesen keker kepi jong tebuk launan alhamdulillah. Ayo toli kalah anon jok. Trot Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku, yang ku tahu dirimu tulus dan suci. Wasrak kira kena. Bukan sekedar denganmu, bukan mainan hasratku. Ya hasrat itu makna. Yuk. Tas setako tangki retan aja. Ini kan sebuah permainan sebuah terlatih secara profesional. Yang kulihat tretan ya. Ini kan situng permainan sebuah terlatih secara profesional khusus dengan ngaku ini kan sebuah main. Buat orang lain tak lain niro. Ayo permata gibong. Bukan sekejap denganmu, bukan derem meriah. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku, yang ku pun tahu dirimu mate ongku. Aile, Baik saudara-saudara tercinta, kali ini bahkan ada atraksi gila-gilaan ya. Ale. Ale. Mas Ferry. Kali ini bakalan ada atraksi makan ayam goreng ya. Ale.
Ade. Ah, 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 ah. Eh. Awale. Totot deh totot. Ayo, ayam goreng. Ale. Bule setekaan apa lemben tika tak ngide tedung tak nyaman tika ben bule seangkuan tresnana tika sede adeen awale tika ben bule seeka tresna. Baik hadirin yang berbahagia, kali ini bakal saya tunjukkan buat Anda si barong rampaknya Permata Gembong. Ya, bakal saya hadirkan barong rampak Permata Gembong. Yo, si rampak barong Permata Gembong. Ayo, bagian pemain rampak, ya, pemain Hamboyo. Bagian pemain Hamboyo atau barong rampak siap untuk merapat. Aduh, duaan. Iya lah ya.
Ale. Yuk di belakang persiapan ugo-ugo sama macan ya. Persiapan ugo-ugo sama macan. Ayo ugo-ugonya dipersiapin mas. Nidika peretika bekal akabina asokor deka Allah bulan norok bunga moga langkeng saterosa bentak atau kara rumah tangga sateja puto kecucuran benih coma belenca tapi kebahagiaan Ayo digoyang lece. Careta lambe potos papeke sake naabe pon angkep tade
mon andi salah detika nyon sapora sapeli kesalahan tika bula ponnya pora poci abu poci abu kemakan seneng hati kaben pelena rumah tangga sateja buta kejujuran Beni cuma belanja tapi kebahagiaan lelelele yuk dilanjut kembali Yuk. Awas. Ale, soalnya masih ada ugo-ugo nak ya. Ale Baik hadirin dan saudara-saudara tercinta, barusan si para orang Pak sudah lenyap dari pandangan Anda bersama. Kali ini bakal saya hadirkan permainan jauh-jauh kembali, tentunya dari Pulau Dewata Bali, yaitu si Ugo bersama si macan kumbangnya Permata Gembong. Yo, hey. Ayo si ugo-ugo yang mau naik ugo-ugo dipersilakan. La 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 la. Ayo. Kasih lagu Mas. Yuk, saya naik go-go. Dilanjut dengan langsung masuk macannya Mas. Kabule tak kira sajen kerong bule detika sadon topon aroma
Tresna bulan Taresna sesoce Cek bimbang caraku pole pada pakuan dalam ate moga tak sampai penjara seneng sosak pada narema ring rati moga tetia pastena odi betika dosa omora tak nyangka ku letak ngira sajen kero Ayo bagian bacaan sebelum nombang ya tanggur ketika kau pangarte tresna bulan taresna sesoce pia kakek cebuan edrombe masalah pacaran ruang putusin kakeria kikana mon laraje kake pas kapi tak nyangka bulan tak ngira sajen kero bulan detika sanon topon aromasa ketika bedaya dena mata Ayo. Keluar. Ayo cucuku. Ayo. Ayo cucuku. Os. Ayo le. Keluar satu persatu le.
dari keluarga. Awas. Iya. Abu, mana kamu? Baik hadirin dan saudara-saudaraku tercinta, itulah tadi penampilan-penampilan dari rekan-rekan arek-arek permata. Kalau ada salah dari awal sampai akhir acara ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.